Nonge kubaha ikaze mwebwe abakurikiye Izuba News TV. Izuba News TV ni urubuga rukugezaho amakuru yo mu karere u Rwanda ruherereyemo. Ngewe ugiye kuyakugezaho nitwa Claude Hategekimana. Uyu munsi turaganira ku ngingo eshatu zikomeye by'umwihariko ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo. Ngira ngo benshi murabizi muri iyi minsi M23 ihanganye n'ihuriro ririmo ingabo za leta ya Congo FARDC, ingabo z'u Burundi, Wazalendo, FDLR. Ubu ngubu naho kuri inshuro hiyongeyeho ingabo za SADC ndetse nk'uko mubizi. Nyuma yaho gato haje na Special Force ya Tanzania bigaragaza ubushake cyangwa se imbaraga umuryango wa SADC washize mu kurwanya uyu mutwe wa M23. Nyuma yaho rero izi ngabo za SADC ziziye mu burasirazuba bwa Congo ndetse zikaba zaratangiye imirwano ziri kurwana ku ruhande rwa leta ya Congo. Amakuru ari kuvugwa nuko bimwe mu bihugu byo mu muryango wa EAC cyangwa se Afrika y'Uburasirazuba byatangiye koherereza M23 ubufasha yaba mu bya gisirikare, aha ndavuga abasirikare ndetse ngo n'intwaro zikomeye. Iyi ngingo tugiye kwigarukaho icyo gihugu ni ikihe, ibyo bihugu byo muri EAC bivugwa ko byaba byatangiye koherereza ubufasha M23 ni ibihe, ese biri guca mu zihe nzira? Byinshi rero urabimenya muri iki kiganiro tugiye kukugezaho, ariko ntago ari ingingo gusa turajyaho kuko umutwe wa M23 wamaje gutangaza ko ugomba kurwana kugeza ugeze ku ntsinzi, ndetse impamvu ngo ugomba kurwana wivuye inyuma nta gusubira inyuma ngo nuko uyu mutwe nta hantu ufite wo kujya. M23 iravuga ko ubu ngubu nta hantu ifite ho kujya, ari abanyekongo bari ku butaka bwabo barwanira uburenganzira bwabo, ngo kabone nubwo SADC yaje rwose ngo ntago M23 igomba gusubira inyuma. Impamvu itanga ngo ubu nuko nta hantu ifite ho kujya. Turanagaruka kandi ku mirwano iri kubera mu burasirazuba bwa Congo, tubishire mu ncamake uko byifashe, uko bihagaze. Ubu ngubu imirwano ihagaze ite muri teritwari ya Masisi muri iyi minsi, dore niho imirwano yibanze cyane kuva ingabo za SADC zaza. Nubwo no mu minsi yabanjirije kuza kw'ingabo za SADC hatahwemwe kuvuga imirwano muri utu duce by'umwihariko kuri axe ya Kaluba na Mushaki. Mu minsi yashize mike ya M23 ikaba yaratanguranywe ifata umusozi wa muremure. Byinshi rero urabimenya muri aya makuru tugiye kukugezaho, ariko mu buryo busesenguye ndetse mu buryo bucukumbuye. Nkuko nabikubwiye, bimwe mu bihugu byo muri EAC ubwo ni Afrika y'Uburasirazuba, nyuma yaho SADC igaragaje ko iri determine ifite gahunda rwose yo kurwanya M23, amakuru ari gucicikana nuko zimwe mu ngabo zo mu bihugu bya EAC zatangiye ngo koherezwa mu burasirazuba bwa Congo, ariko noneho ntago zijyanwe no kugarura amahoro n'umutekano nk'uko byari bimeze mu gihe cyashize manda yazo itararangira ngo Congo izirukane. Ahubwo ibi bihugu noneho ngo biri kohereza ingabo kujya gufasha umutwe wa M23 nyuma yaho ingabo za SADC zije zirwana ku ruhande rwa leta zigaragaza ko zigomba gutsinsura uyu mutwe. Kuri inshuro rero igihugu bukigezweho kiri kuvugwa ko gishobora kuba kiri kohereza abasirikare benshi n'intwaro zikomeye gufasha umutwe wa M23 ni igihugu cya Uganda, cyatangiye gushirwa mu majwi na bamwe mu banyekongo na zimwe za societe civile zikorera muri teritwari ya Rucuru. Twibukiranye neza ko iyi teritwari ya Rucuru hari igice kinini Congo ihana imbibi na Uganda. Ingabo za Uganda rero ubu zirashinjwa kuba ziri kwinjira ku bwinshi muri teritwari ya Rucuru, zikomeza ngo zijya gutanga ubufasha kuri M23 by'umwihariko nyuma yaho ingabo za SADC zije. Iki kibazo se gihagaze gute? Aya makuru bundi araturuka he? Ari byo ngiye kukugezaho. Aya makuru yemejwe n'urubyiruko rwo muri teritwari ya Rucuru, ubwo ni conseil mu itangazo basohoye tariki ya 30, ubwo hari ejo bundi tariki ya 30 Mutarama uyu mwaka turimo. Uru rubyiruko rwo muri societe civile ya Rucuru ruvuga ko ku butaka muri teritwari yabwo ya Rucuru hari kwinjira ingabo z'ikindi gihugu zifasha inyeshyamba za M23. Noneho uru rubyiruko rukaba ruri mu nama y'urubyiruko rw'abanyekongo rwo muri teritwari ya Rucuru nk'uko nabikubwiye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru.
bamenyesheje inzego zose za leta ya Congo ko muri teritwari yabo, ubwo ni muri Rucuru, habonetse abasirikare benshi ba Uganda. Ukuriye urwo rubyiruko rw'abanyekongo muri teritwari ya Rucuru yitwa Twizere Sebashitsi Patient. Uyu nguyu niwe wasohoye iryo tangazo, yemeje aya makuru avuga ko guhera mu cyumweru gishize ari bw'izi ngabo za Uganda zatangiye kugaragara zinjira ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Wenda nsubiyemo mu magambo ye nk'uko yabyivugiye, bikubiye no mw'iri tangazo riri mu Gifaransa ariko nagerageje gushira mu Kinyarwanda mu ncamake. Uyu nguyu yagize ati ubwo nitwizere Sebashitsi Patient yagize ati abasirikare ba Uganda bari kwinjira ku butaka bw'igihugu cyacu, ndetse ngo bagaragaye bafite ibikoresho birimo amasasu n'imbunda, binjira muri teritwari ya Rucuru baciye ku mupaka wa Kitagoma uhereye muri groupement ya Busanza sheferi ya Bwisha. Ibi kandi societe civile ya Rucuru nubwo yabitangaje byanemejwe na societe civile yo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ubwo hano ubundi mu bazi imiterere y'izi societe civile, hari societe civile ihagarariye teritwari. Ababitangaje bwa mbere ni abo muri teritwari ya Rucuru, ariko hakaba na societe civile zo ku rwego rw'intara, ubwo nizo zikuri izo zo muri izo teritwari, nayo yunzemo ishinja ingabo za Uganda kwinjira ku butaka bwa Congo ije gufasha M23. Nubwo izi societe civile ariko zishinja ingabo za Uganda kwinjira ku butaka bwa Congo kugira ngo zijye gufasha M23, kugeza ubu leta cyangwa guverinoma ya Congo, ubwo ndavuga guverinoma centrale y'Kinshasa, yo ntacyo iratangaza cyangwa se ngo ishinje koko ingabo za Uganda ziri kwinjira ku butaka bwayo bw'igihugu cyabo gufasha inyeshyamba za M23. Ahangaha rero benshi bagagira urujijo cyane cyane ku kibazo cya Uganda. Ubundi ikibazo cya M23 ahanini urasanga kuva iyi mirwano yatangira mu mpera z'umwaka wa 2021, iki kibazo cya M23 cyakunze kwegekwa ku Rwanda cyane. U Rwanda rumera nk'aho ari rwo rubaye victime w'iki kibazo. Ati gute? Iyi ntambara igitangira, guverinoma ya Kinshasa yahise ishira mu majwi u Rwanda. Guverinoma ya Kinshasa mu mbwirwaruhame za Perezida Tshisekedi n'abandi bayobozi bose, iyo bagarutse buri gihe ku kibazo cya M23 n'u Rwanda kuva iyi mirwano yatangira, ubwo hagiye gushira imyaka 2 yose. Ariko abakurikiranira hafi bakavuga, ariko kuki guverinoma ya Congo ihora ishira mu majwi u Rwanda gusa ariko ikirengagiza Uganda? Kwaba ari ugutinya Uganda se? Kwaba ari ukuta haba harimo se yindi diplomasi abantu badasobanukiwe? Ikibazo gihagaze gute? Impamvu tubivuga, wenda kereka udafite ubwenge cyangwa se ngo ubashe kurebesha amaso yawe ubundi nawe umenye aho ibintu biva naho byerekeza. Urugero rutangwa, ubundi M23 icyongera kubura intwaro guhera mu mwaka wa 2021, ubwo hari mu kwa 11, abateye binjira muri Congo baturutse muri Uganda kandi niho bari barahungiye. Aba bakaba ari igice kinini cy'abarwanyi ba M23 cyari kiyobowe na General Sultan Makenga. Yego mu Rwanda hari n'abahahungiye wenda mu mwaka wa 2012 ubwo M23 yatsindwaga, ariko abahungiye mu Rwanda ni igice kimwe kandi gitoya, ngira ngo cyari kiyobowe n'umunyapolitike Bertrand Bisimwa. Ariko abarwanyi benshi ba M23 n'abakamanda bayo bahungiye muri Uganda, ndetse Uganda niyo yari bafite mu maboko. Bajya gutera rero baturutse muri Uganda. General Sultan Makenga wari ubayoboye yaturutse muri Uganda. Benshi bakavuga se byashoboka gute ko umutwe wa 23 watera Repubulika ya Demokarasi ya Congo uturutse muri Uganda, ubuyobozi bwa Uganda butabizi cyangwa butabibemereye? Ariko nanone uko wagaruka ukareba uburyo guverinoma ya Congo yo yirengagiza iki kintu, ahubwo igahoza mu majwi u Rwanda, ariko ikirinda kuvuga Uganda. Nubwo hari bamwe mu banyapolitike bo muri Uganda bajya basa nk'ababikomozaho ariko bake. Urugero wenda umuntu ukunze kuvuga kuri Uganda ni Vital Kamere, ariko kugira uzumve Perezida Tshisekedi avuga ngo Uganda nk'uko avuga u Rwanda uzabyumvaga, cyangwa ushobora ngira ngo nta nubwo arabivuga. Kuko urebye ku bimenyetso byinshi, ibimenyetso tugendeye ku bimenyetso bifatika, ahubwo gushinja u Rwanda nta sensi mbona byaba bifite kuruta
gushinja Uganda nkuko nabikweretse, kuko Uganda aba bakamanda baye 23 n'abarwanyi bose niho bateye, niho ibitero byaturutse. Twibukiranye ko tumwe mu duce twafashwe mbere harimo Bunagana n'utundi duce turimo niba ari za Kinyandonyi, kandi utwo duce twose turi ku mupaka neza uhuza Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Kuki byibazwa noneho hakibazwa kuki Perezida Tshisekedi ahoza mu majuru Rwanda ntavuge Uganda, kwaba ari ukutinya se? Byaba biterwa n'iki? Ariko wenda hari abavuga ko Uganda ifite ingabo muri Congo kandi zikorana n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu guhasha umutwe wa ADF. Aho ngaho rero bakavuga se guverinoma ya Congo yaba yigengesera kugira ngo idakora mu ijisho rya Uganda, cyangwa se haba hari n'indi diplomasi yihishe inyuma y'icyo kintu cyo kuba u Rwanda rwo ruhozwa mu majwi ariko Uganda yo ntivugwe. Ubwo rero amakuru ariho aravugwa ko nkuko nabikubwiye yuko nyuma y'aho ingabo za SADC zije, ubu ngubu Uganda nayo ngiri kohereza abasirikare benshi n'intwaro nyinshi. Ibi ngibi singeho bitangaza, biravugwa na societe civile zo muri territoire za Rucuru mw'ibyo bice byegeranye na Uganda. Noneho reka dufate ko wenda byaba ari byo koko, niba Uganda yatangiye kohereza ingabo gufasha umutwe wa M23, byaba bivuze iki? Izi ngabo za Uganda niba koko ari byo ziri koherezwa mu burasirazuba bwa Congo, zitangiye kujyaho cyane cyane ko iri tangazo ryasohotse nyuma y'aho ingabo za SADC zishe. Ubwo byaba bivuze ko Uganda nayo yaba yatangiye gufata uruhande, ubwo ni kuri M23. Ariko ibi bikaza n'ubundi bihura nibiriho yuko EAC cyangwa se bimwe mu bihugu bigize umuryango wa EAC bishobora kurwana ku ruhande rwa M23 bitewe nuko SADC nayo yaje irwana ku ruhande rwa guverinoma ya leta. Ati gute? Ubundi iyo urebye iki kibazo cya M23 usanga harajemo block ibihugu byo muri SADC, harimo Tanzania, za South Africa cyane cyane, hakiyongeraho n'igihugu cy'u Burundi, bihagaze ku mvugo ya Congo cyangwa y'ubutegetsi bwa Congo yuko umutwe wa M23 kwiriye kurwanwa wivuye inyuma, kandi bikagaragara ko ibi bihugu binagendera kuri filozofi ya Congo yo kuvuga ko aba bantu bashobora kuba atari abanyekongo buzuye, ahubwo hari ibihugu byo muri EAC byaba bifashe uyu mutwe. Urebye ukuntu SADC yaje n'ukuntu yahise irwana, rwose bigaragara ko ibyo Congo ivuga ariyo yagendeyeho, ari nabyo biri muri filozofi cyangwa se mu bitekerezo byabo. Ku rundi ruhande rero EAC yo yagaragaje cyane ko yumva impamvu M23 irwanira kari abanyekongo bavuga ikinyarwanda bari mu buhunzi, cyane cyane ko izi mpunzi zimwe ziri mu bihugu bya EAC, hari ziri mu Rwanda, hari ziri muri Uganda, hari ziri muri Kenya n'ahandi. Niyo mpamvu rero ibi bihugu byo muri EAC byaje muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo byirinda kurwanya M23, ahubwo bisaba leta ya Congo yuko bagirana ibiganiro, ndetse zingabo zivuga ko zo zizahagarara hagati kugira ngo hubahirizwe amasezerano ya Rwanda na Nairobi. Ubwo kwari kugira ngo habeho ibiganiro hagati ya M23 bumvikane, hagire icyo bageraho, amahoro agaruke binyuze mu nzira y'ibiganiro. Aho niho EAC yari ihagaze. Ariko guverinoma ya Congo yo ntago yabyemeye, ahubwo yagaragaje EAC nk'ikibazo, ivuga ko EAC akazi kayo katari kugenda neza nk'uko bikwiye, ndetse ko yahinduye inshingano yagakwiye kubirwanya M23, ahubwo ngo yari ifashe ikora nk'umuhuza. Ndetse guverinoma ya Congo igaragaza ko ngo EAC imeze ngo nk'iyaremye agahugu mu kandi, ubwo ako gahugu ngo yaremaga ni ya zone tampo twibukiranye ko ari igice EAC yahagararagamo hagati ya M23 na FARDC. Ibi rero byarakomeje birakomeza Congo bigeraho yirukana ingabo za EAC, nge niko nabivuga, kuko yanze kuzongerera manda, ivuga ko zigomba kugenda kuko zitarwanyije M23, ndetse ko bigaragara ko ahubwo izi ngabo za EAC zishyigikiye M23. Itangira gukina diru ya SADC, ndetse ivuga ko ingabo za SADC zizaza zigakora icyo iza EAC zitakoze. Byaragaragaye rero ko izi za SADC zo zaraje zitangira imirwano, ndetse mu mpera z'icyumweru gishize nubwo izi ngabo zihamaze ukwezi, ariko mu mpera z'icyumweru gishize nibwo izi ngabo zatangiye kubarizwa mu mirwano. Ahangaha rero bakavuga bati EAC ntago ishobora kunezezwa n'icyo kintu cyo kuba Repubulika ya Demokarasi ya Congo iri no mu muryango wa EAC, ishobora gusuzugura ibihugu byo muri EAC ikabisuzuguza SADC, kuko iza EAC zarirukanywe, iza SADC ziraje, kandi koko iza SADC zaje zirwana mu gihe iza EAC zanze kurwana.
bikavugwa ko bimwe mu bihugu byo muri EAC biri gukubita agatoki kukavuga ko nabyo bishobora kuzabangamira zino operasiyo za SADC n'igisirikare cya Congo ku mutwe wa M23, ndetse makuru ariho bikavugwa ko bimwe mu bihugu bya EAC koko bishobora gufasha M23 ku mugaragaro, nkuko nabikubwiye societe civile zikaba zanatangiye kugaragaza ko ingabo za Uganda zatangiye kujya gufasha M23. Hari n'ikindi kimenyetso kigaragaza ko wenda EAC ishobora kuba ubu ngubu koko iri ku ruhande rwa M23, ariko atari ubushake bwayo cyangwa atari uko yabishatse, ahubwo yarabisunikiwemo na Congo na SADC. Nagwa nk'urugero, mu kwezi kwa 12 umwaka ushize, Colonel Nanga ari kumwe na ba Bertrand Bisimwa n'abandi bantu bayoboye imitwe irwanya ubutegetsi bwa Congo bahuriye muri Kenya bashinga umutwe wa Alliance Fleuve Congo. Uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo uvuga ko uzakorana na M23 bagakuraho ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi nabyo biragaragaza ko Kenya ishobora kuba iri ku ruhande rwa M23 bitewe nuko ahanini abazi ibintu bya diplomasi, ntago umutwe urwanya, ntago guverinoma yari yose yakwemera ko abantu baza bagashinga umutwe urwanya ikindi gihugu gituranye kandi cy'inshuti hatarimo akantu. Aho ngaho niba Kenya yemerera M23 na bananga kujya gushinga Alliance Fleuve Congo bikabera i Nairobi, ndetse guverinoma ya Congo ikabasaba kubakurikirana ariko bikanga, guverinoma ya Congo ikabitera utwatsi, bishobora kuba bigaragaza uruhande Kenya nayo yabihagazeho muri iki kibazo. U Rwanda rwo rero narwo birashoboka ko noneho rushobora kuba ruri kubisunikirwa, kuba noneho narwo koko rwajya ku ruhande rwa M23, nubwo Congo yakunze kubishinja u Rwanda rukabihakana, ariko kuri inshuro u Rwanda rushobora gusunikirwa kubikora. Ati kuzihe mpamvu? Twibukiranye ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu burasirazuba no mwimirwano harimo umutwe wa FDLR ugamije gutera u Rwanda. Kandi uyu mutwe wa FDLR uri gufatanya na Congo cyangwa se igisirikare cya Congo na Wazalendu n'ingabo z'u Burundi, none ingabo za SADC nazo ziyongereyeho kuza gufasha uyu mutwe cyangwa se kuza gufasha FARDC iri gukorana na FDLR. Ni ukuvuga ko u Rwanda rushobora kugira impungenge z'uko iyi FDLR ishobora gufashwa n'izi za SADC n'u Burundi na Congo, cyane cyane ko bari gufatanya kurwanya M23, byumvikane ko bahuje ibitekerezo. Izo mpungenge z'u Rwanda zikaba zasunikira u Rwanda kuba rwafasha M23 mu buryo butaziguye cyangwa se buziguye. Ibyo nabyo birashoboka. Ibyo ni ibitekerezo by'abantu, ntago mvuze ko u Rwanda rwohereza abasirikare muri Congo, ahubwo ngenda garagaza ibishobora kuba mu gihe kiri imbere, cyane cyane nkwereka uburyo hashobora kuba bloc ebyiri, EAC ikaba yafashe M23, SADC nayo igakomeza ikarwana ku ruhande rwa Congo, noneho intambara igakomera. Kubera ko niba mwibuka neza uyu musirikare wari ukuriye abasirikare ba Tanzania, hari ijambo yavuze ryatumye abantu bibaza byinshi. Yaravuze ngo tujye gukubita umwanzi ari we M23, ngo niturangiza tuzababwira undi mwanzi tuzakurikizaho. Iyi mvugo imenyerewe n'abayobozi ba Congo, bavuga ko bagomba gukubita M23 barangiza bakazayisubiza bakanayikurikirana aho yaturutse, kandi akenshi bagaragaza ko ari mu Rwanda. Aha rero u Rwanda rushobora kugira amakenga ku icyo kintu, cyane cyane kizi ngabo za Tanzania nazo niza SADC zimajije kujya mu mujyi umwe na guverinoma ya Congo, kandi filozofi yabo akaba ari imwe. Bivuze ko rero ubwo iyi ntambara igizwemo bloke, habayeho amabloke nkuko nabikubwiye, birashoboka ko Uganda, Kenya n'u Rwanda bishobora kujya inyuma ya M23, noneho nizo za SADC n'abarundi nabo bakajya inyuma ya Congo. Intambara rero ikaba ishobora gukomera, ariko hano nkaba mbona bigoye kugira hagira uruhande rutsinda, ahubwo bishobora kurangira noneho impande zombi zomeye ibiganiro, kuko icyo gihe ibi bihugu bya EAC bifashije M23 yabikomeye cyane n'iyi SADC. Ndahamya ko n'iyi SADC harimo n'abarundi na za Tanzania ntago bapfa kwishobora, kuko u Rwanda, Uganda na Kenya byishize hamwe, ndahamya neza ko bifite igisirikare cyahangana bikomeye cyane n'ibyo byo muri SADC, kandi ndahamya ko ibi bya SADC bitapfa kubishobora. Bivuze ngo iyi ntambara yakomera cyane, noneho bikarangira bibaye ibiganiro. Ariho benshi bavuga ngo ahangaha intambara igeze igiye gukomera, ariko ishobora kuba ari na finale. No kuvuga ngo igiye gukomera, ariko ikaba nanone ishobora kuzamara igihe gito ikarangira swati uruhande rumwe rutsinze, cyangwa se ibiganiro bibayeho. Reka dukomeze tubitege amaso. Tujye ku yindi ngingo rero, aho umutwe wa 23 nawo ugaragaza kutiteguye gusubira inyuma ngo uhunge nk'uko byagenze muri 2012, ahubwo ko uzarwana
gupfa no gukira ngo kubera ko nta hantu bafite ho kujya. Ibi ngibi rero byatangajwe n'umuhuzabikorwa wa M23 Benjamin Mbonimpa wavuze ko isi n'inkiko zikomeye zo kuri iyi si nazo zizamagana ibikorwa bibi bikorwa n'umutwe w'ingabo z'umuryango w'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo ubwo ni SADC ziheruka koherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu butumwa yise ko ari ubw'urupfu. Ingabo za SADC ubusanzwe zagezwe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo tariki ya 15 ngira ngo maze iminsi mbibabwira ukwezi mu mwaka ushize mu Kuboza, nyuma gato y'uko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC zari zimaze kuva mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Umuryango wa SADC wavuze ko ingabo zabo zije muri Congo Kinshasa mu butumwa bwo gufasha igisirikare cy'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo kurwanya M23. Bityo rero kuva mu mpera za kiriya cyumweru dusoje ingabo za SADC zavuzwe mu rugamba rweruye na M23. Ibi byo nabyo maze iminsi mbibabwira, aho ndetse aho bashinjwe gufatanya n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR urimo abasize bakoze jenoside mu Rwanda. SADC kandi ishinjwa kuba ifatanya na FARDC kugaba ibitero mu bice bituwe n'abaturage, ibisasu bisigaye bikica ibisasu bikibasira abo baturage. Aha rero ngo ni muri urwo rwego umuhuzabikorwa wa M23 ni Benjamin Mbonimpa yashize inyandiko hanze aburira ingabo za SADC kuba zizicuza ku bikorwa bibi zirimo gukora muri Congo. Ubwo ngubwo kubuririza ingabo ibi bikorwa bibi M23 nyine nta kindi zishinja nuko zarifatanyije na FARDC na Wazalendo na FDLR n'ingabo z'ubundi kugira ngo babarwanye. Mu magambo ye wenda Mbonimpa yigiriye yagize ati SADC iri mu butumwa bw'urupfu, isi n'urukiko rwa ICC bizabacira urubanza. SADC ngo yinjiye mu ntambara irwanya ubwoko bumwe bw'abanyekongo, reka tubihange amaso. Benjamin Mbonimpa ntabwo yagarukiye ahubwo yakomeje avuga ko ngo nta ukwiriye kurira, ndetse ko nta ukwiriye kurira, ndetse ngo nta hantu M23 ifite ho kujya, ngo M23 izarwana mpaka. Ibi ngibi rero M23 igaragaza ngira ngo naba majoro w'ingoma bakunze kubivuga. SADC itaraza, abavugizi ba M23 barimo cyane cyane majoro w'ingoma avuga ati twe twiteguye SADC bitewe nuko nta hantu dufite ho kujya, ntago tuzasubira inyuma, tuzemera dupfire ku butaka bwacu turwana mu gihe guverinoma yanze ibiganiro. Kuba rero ingabo za SADC zije M23 nayo ikongera ikabikomozaho, ngira ngo icyo gihe majoro w'ingoma yavugaga ibyo biri kuvuga ko SADC igiye kuza mu burasirazuba bwa Congo. Icyo gihe akabazwa ati amateka mufitanye na SADC karima biko SADC iza ibarwanya kuri inshuro ikabigiye kuza, ese mwiteguye guhangana nayo? Icyo gihe abavugizi ba M23 bavugaga ko biteguye guhangana na SADC, ndetse ngo si na SADC gusa, ngo n'izindi mbaraga izarizo zose zizaza kurwanya M23 ngo bazahangana. M23 rero hano ubwo nibitariteguye neza guhangana na SADC, ubwo nyine sinzi ukuntu bizayigendekera. Ariko nanone abakurikiranira hafi bakavuga ati M23 ni umutwe ufite abantu batekereza, ufite abanyapolitike, abajenerali, ushobora kuba waramaje kwitegura izi ngabo kuva kera, cyane cyane ko aya makuru wayabonye kuva kera. Ariko mu gihe waba utarabikoze bikaba byazayigora cyane kurwana ino ntambara, reka nabyo tubitege amaso. Ese M23 koko ukivuga ko ngo itazasubira inyuma ngo kuko nta ifiteho kujya bizaba, dore ko SADC ikomeje kuzana intwaro n'abasirikare benshi. M23 wasubwo nayo ifite icyizere nk'uko nabivuze haruguru cyuko hari abantu bashobora kuyifasha by'umwihariko bo mu bihugu bya EAC. Reka tubitege amatwi, reka tubitege amaso, reka tubitege amaso turebe uko ibi bintu bizagenda. Twebwe turi abanyamakuru, turasesengura dushingiwe kubiriho, ariko igihe nicyo mucamanza w'ukuri kigaragaza aho ibintu bigomba kwerekeza.
Reka turangirize ku mirwano ihanganishije umutwe wa 23 n'igisirikare cya Congo FARDC. By'umwihariko duhere kuva ingabo za SADC zatangira kubarizwa muri iyi mirwano guhera ku wa gatanu w'icyumweru gishize kugeza magingo aya. Dusubiye inyuma gato nuko kuva ku icyo ku wa gatanu w'icyumweru gishize imirwano yabaye, M23 nimaje gukora agatendo, dore ko yafashe umusozi wa muremure wambuye ingabo z'u Burundi, ndetse mw'iyi mirwano harimo n'ingabo za SADC. M23 yavuze ko yishemo bamwe mu Barundi, bamwe mu ngabo za Tanzania ngo zigahongera mu niso. Kugeza ubu M23 iracyafite ibice byayo byose kuva ingabo za SADC zabarizwa mw'iyi mirwano, ndetse n'uyu musozi wa muremure M23 iheruka gufata kugeza ubu iracyawufite. Icyakoze M23 nayo nta yindi advance irongera gukora. Ingabo za SADC ku rundi ruhande nazo kuva zaza nta kintu zirakora ngo zambure M23 agace akariko kose habe na santimetero n'imwe y'ubutaka. Ubwo ababindusha wenda bo batubwira agace ingabo za SADC zimajije kwambura M23, ariko M23 ifite agace yafashe umusozi wa muremure. Ibyo byo birazwi n'ibimenyetso birahari, ikambuye ingabo z'u Burundi zari ziri kukarwaniraho. Kugeza ubu rero uko imirwano ihagaze nuko M23 nta kindi gicira afata kuva yafata umusozi wa muremure, ariko n'izi ngabo za SADC nta kintu nta gace zirambura M23, ahubwo icyo ziri gukora ziracyari kurundanya ibikoresho byinshi zohereza n'abasirikare, ndetse zikaba zaratangiye gukora bombardement by'umwihariko kuri axe ya Karuba na Mushaki. Ngira ngo mu makuru nabagejejeho mu minsi yashize naberetse uburyo hariho gahunda ya SADC ifatanyije na FARDC n'abarundi yuko bagomba kwambura M23 uduce twinshi muri teritwari ya Masisi, ariko bahereye kuri Karuba bagakomeza muri Mushaki. Gusa kugeza aya masaha ntago ibyo birakunda. Cyokoze izi ngabo za SADC icyo ziri gukora ni ugukora sharing cyangwa gukora za bombardement mw'utwo duce twa Karuba za Mushaki, zinagerageza kurasa ku musozi wa muremure, ariko M23 ntago irasubira inyuma, nta n'agace iratakaza. Nuko nguko bihagaze kugeza ubu. Imirwano ya hato na hato iraba, no muri Kibumba hari imirwano iheruka kuba, ariko M23 nta gace iratakaza kugeza maginga. Ikiriho niki, biragaragara ko SADC ikiri ihugiyemo iri mu myiteguro ikomeye yo kugaba ibitero simusiga kuri M23, kuko ibyo yatangije muri weekend ishize ntacyo birageraho. SADC rero ikaba iri kwipangiza n'intwaro zikomeye n'abasirikare kugira igabe ibitero muri M23. Nubwo ikomeje kubigerageza, M23 ikaba ikomeje kwihagararaho. M23 nayo rero ihari cyahagaze bwuma mu bice byose ifite, ndetse amakuru ariho nuko nayo iri gukomeza ibirindiro byayo, inohereza abasirikare benshi mw'utu duce izi ngabo za SADC zigamije kugabamo ibitero n'intwaro nyinshi kugira ngo babashe guhangana nabo. Icyo M23 ngidashaka n'ugutakaza gace cyangwa na santimetero n'imwe, kuko mu gihe izi ngabo za SADC zaba zifashe nk'ako gace ka Karuba zigafata Mushaki, byaziha morale yo gukomeza gusubiza M23 inyuma. Icyo rero nicyo M23 idashaka, yikavuga ko kugira itakaze na santimetero n'imwe, ahubwo yizajya ikomeza yigira imbere ifata uduce. N'aya makuru narimbazaniye rero. Aha ni ku Izuba News TV, tubabwira ko tuzajya tubaha amakuru yo mu karere u Rwanda ruherereyemo, sayo muri Congo gusa. Nuko mw'iyi minsi muri Congo niho hari amakuru menshi, ariko ubundi twiyemeje kubagezaho amakuru yo mu karere u Rwanda ruherereyemo, ngo ni muri Uganda, Kenya, Tanzania, u Burundi, u Rwanda n'ahandi. Mwakoze gusoma ku iyi nkongoro narimbazaniye. Musigarana amahoro y'Uwiteka. Nge ndi Claude Hategekimana, ariko mbasaba gukora like, share na subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibagereraho igihe.